Le communiqué كيني يديفرون يبيد غاف تمليليث يديسدون غير تربعة لاجي اسكان كترو اولمبيك المديان اسن الجمعة 25 فرار 2022 غاف ثلاثة اتمديت ذاكي ذو نارو منزل نوفمبر عندها لاجي اسكان تخبرت باللي تمليليث كيني ات تسلي مغبرن هذا اللي تبورث يمفرجن ذا شو كان 3000 يمخوان 3000 يمخوان جرسن 200 يمخوان يمفرجن تربعة المدية ولكن ذا شو il faut dans le respect du protocole sanitaire pour bavette et distanciation. Il y a le communiqué qui est les 3000 places qui sont 3000 مخوانة كينين أثن ترزرفين يويل يسعان le pass sanitaire n'a une carte de vaccination obligatoire. Il est obligatoire d'akinin. Il est la aznouzon l'étiquin adilin dinan galopon dil guichet A, B et C. Le prix du ticket c'est le 300 dinars, 39. Voilà. Il y a l'accès au stade pour les supporters de la GSK adilin uniquement par la porte A. Donc يمفرجن لا جي اس كا يشمن ذي سبورت ا فوالا سبورت تمزول سينا عندها يشمن جينيرالمون لو فيراج اتسيتيرا ماد لاكسين الى سبورت الاولمبيك المديا اديلين ذي سبورت سبورت نيس دولة ستاد ذوك لا بورت سي يسقارن فوالا دونك ننديرني تمليليث لا كاتيجوري ريزيرف اديلين اس الخميس 24 فرار غاف ثلاثة مديت ذوك النار ومنزل نوفمبر فوالا دونك لو كومونيكي توراني ديالين نيغاس بالك مزمرة هذا وانتي تسعدين هذا تيدنغار 600 مزمرة هذا تيدنغار 600 أثيدنغار ونونتي 600 سرفتيين الدقيقة هذاك ساكن ديما جاكينو هذا تيدواليم غار ذاكيني voilà communiqué la jeunesse sportive de Kabylie communiqué en prévision du match JS Kabylie Olympique de Médéa prévu le 25 février 2022 à 15h au stade du 1er novembre 1954 de Tizi Ouzou. Il est porté à la connaissance des supporters que la rencontre sera ouverte au public dans la limite de 3000 places, dont 200 pour l'équipe visiteuse et dans le respect du protocole sanitaire pour bavette et distanciation. Les 300 places seront réservées uniquement pour les supporters détenteurs d'un pass sanitaire ou d'une carte de vaccination obligatoire. Voilà. داشو يديرنا سرفتيين voilà voilà. La suite du communiqué est que la vente des tickets sera effectuée le jour du match par les services de l'OPO au guichet A, B et C. Le prix du ticket est fixé à 300 dinars. L'accès au stade pour les supporters de l'AGS Kabylie s'effectuera uniquement par la porte A. L'accès au stade pour les supporters de l'Olympique de Médéa s'effectuera uniquement par la porte C. Notez bien, la rencontre JS Kabylie Olympique de Médéa, catégorie réserve, aura lieu le jeudi 24 février 2022 à 15h au stade du 1er novembre 1954 de Tizi Ouzou. Voilà des choses des غاف تمثال تكينين دونك
هادو غالن لي سوبورتور هادو غالن غار ونار ومنزو نوفمبر يدسواليم اكا ذاكيني فوالا هادو غالن لي سوبورتور اد والين شحال هيكيني تورا شحال هيكيني ولاش لي سوبورتور كان تزرم هاد السكنة كان كرا نتصور لي سوبورتور مكيتشور يسكواسنا كي نقورا مالوروزمون من بعد ضران يغفلان ذكي ميرار ثورا اطاس الحوايج لو كوفيد كدوين نظن يروينا كويس الحالة كيني مالوروزمون لو كوفيد بلوس ديرنيير الخلاف إديلان غير وثمثن ذاكيني غورنا ذاين يجان اكا لاند لي سوبورتور غافن كان تزرام يلاد البيكرو من بعد ميتملي الاثنين سي ربي ومن بعد يفداد كوفيز يرى كل شوي كيلو مازال لو بيكرو يتسدو في قراينا ماذا الجماعة كيني ان شاء الله تسفروا ارزات تفكر ربي لهنا يثمرتنا تفكر ربي لهنا تقنورار ان دفعون الى